Om Swastiastu. Idedane miwah semeton sarang sami sane subagia. Sayuwakti dahating gargita manatitian duaning presida malih kecundo ring channel YouTube Indik Pepelajaran Basa miwah Sastra Bali. Ingi dedane senamian senedahat uang yang titian. Sedurung ngelantur nentelali titian ngiringan dedane ngaturang puja pengastuti. Ngaturang ngerasa pengayu bahagia majang ring-ringih desang yang widiwasa. Duaning sampun mejanten wantah sangkaning pesbecan ide dane taler titiang kena rahajeng rahayu roh mangkin mawinan presida kantun ngelaksanayan suwagina miwah swadharma dwi ring pekeraman. Ide dane sanedahat uang yang titiang pinaka pengelantur ini bebawasan pewiwahan adat Bali wenten mekudang-kudang angge mekudang-kudang semeton sane ngijenin titiang baos utawi sane ngap tiang sane mepinunas mangde titiang ngaturang ime rikale nyangre tamiu rikale nyangre tamiu. Anda punika bebawasan punika mawaste sembrama wacana. Sembrama wacana ring bahasa Indonesia kata sambutan. Sapunapi nyangre utawi menyambut pengerauh tamu utawi undangan rikala idedane utawi titiang nganganin kula warga meduwi karya adat utaminipun maiketan ring pewiwahan adat Bali. Idedane sanedahat uang yang titiang inggian sane meduwi karya utawi parundangan tami usami duaning manut Pergub Bali nomor 17 kalih tali plekutus sareng sami patut mebusana adat Bali. Duaning puniki mapiketan ring parikrama pewiwahan mejanten busana adat Bali sane keangen busana adat Madya. Mesesaputan sane lanang maudeng batik ndak napi luwir dados pradem napi durus. Ye, sane istri yening sampun tua ibu-ibu punika pusung tagel raris nganggen kebaya nganggen sesenteng selempot raris mewastre nggih yening kantun anom utawi dehe enten nganggen pusung gonyer dados. Nah lantaran kita nyedik busana kadiasa punika duaning mebusana adat Bali kepatutannya nih rikala mau babaosan ingyan maosan anak nganten nyuwake menjauman ngupo saksi nyangre tamiu patut ngangen basa Bali. Basa Bali sane keangen basa Bali pekraman basa Bali alus duaning pertemuan punika nggih parikrama punika parikrama resmi adat Bali nggih nyambung puniki. Dados mebaos basa Bali ne punika dasar hukumnya ne Pergub Bali nomor 18 kalih tali plekutus inik penggunaan pelindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan bulan bahasa Bali. Antu punika idedane lantur mangkin unteng wicara. Topik sane kepiarsayang punika inik sapunapi nyangre tamiu rikala upacara pewiwahan janten patut nganggen basa Bali alus anggen titiang imbe kadi asa puniki. Rikala ngawit ngambil mic jagi membawasan sane pertama patut undingayang salam umat Hindu. Om Swastiastu.
Lantur raris meuli bosna ngaturang ngarasa pengayu bahagia puja dan puji syukur. Wawu ngaranjing ke batang tubuh utawi daging bebaosan nyutetang mali apisan matur suksema nunas agung pengampura. Garis puputang ngaduk para mosanti. Imbannya nih sapuniki. Om Swastiastu. Idodane sane subagya para undangan sane presiden ngerauhin titiang rahinane mangkin ampurayang titiang kepakusare nunas galah aja bos angen titiang matur sematre nganganin kulawargan titiang. Sedurung lantur ngiring ngaturang ngerasa pengayu bahagia majang ngeri Sang Hyang Widiwasa duaning sangkaning asung kerte warulugrahan idodane sareng sami kenak rahayu raris presiden ngerauhin manut kadi pinunas titiang melarapan swalo pakre wenten daler melarapan repi utawi saking undangan ngeraga-ngeraga lisan. Idodane mantuk ring sepengerauh idodane sareng sami rahinane mangkin titiang nganganin kulawarga wantah presiden ngaturang suksmaning manah ping banget pisan. Duaning sampun ledang rawuh raris daler suksma ping banget duaning janten sampun pengerauh hidedane wenten membebaktan punika puniki tunas titiang peswecan hidedane bebaktan duwi jagi anggen titiang negepin karyan titiang. Nggih, sane melet uning ayang titiang inuni semeng sampun kemargian upekare sakapan Nanyung Samuk metanjung Samuk sang kalih halaki rabi pianak titiang Made Sudana sareng Luh Sarini sampun puput kemargian. Rahina dibi mewah wenten upacara metatah ponakan-ponakan titiang sareng papat sampun puput daler. Nah mungkin daris wau sampun daler rauh saking mejauman ke Gianyar. Nah mungkin penemayu titiang nyangre sepengerau hidedane ngaturang suksmaning maneh ledang sareng hidedane ngeres titiang mendoakan pianak titiang sareng kali mogi-mogi pertemuanipun alaki rabi presiden langgeng kantos kewekas presiden nyujur tujuannyane petitisnyane ngulati kulawarga sane sukerte santi kabaos bahagia dan sejahtera kekal dan abadi sapunika. Idodane seredahat uang yang titiang mungwing sane lanang pianak titiang Made Sudana ipun sampun mekarya ring Pemda Badung raris kurenanipune wawu tamat sarjana lulus ring Universitas PGRI Mahadewa Indonesia mawit saking Gianyar. Nah kadiasa punika titiang nyangre sepengerau hidedane titiang nunas agung pengampura duaning janten sampun atur paribase penyangran titiang genah titiang nyangre pengerau hidedane kaon pisan titiang nganganin kulawarga nunas agung pengampura. Inggih kadiasa punika titiang presiden mah bahan atur badhe pisan matur suksema nunas agung pengampura. Nah puputang titiang sedurung puputang titiang atur uningayang titiang malih jebos nunas titiang sareng sami dedane sampun kesiagayang bogo sematrum genah ring jinenge nunas titiang malih jebos sareng sami mujug mrike nyite rasa bogo sematre. Inggih kadiasa punika titiang matur puputang titiang anduk paramo santi. Om Santi Santi Santi. Om